ये YouTube ना बाहर जाएगा ना इसलिए बोल रहा हूँ and they come से उस रात वो ने ना बहुत समझ में दे उधर शिव चावल दे शिरा जो पैदा they come से उधर हमने थोड़ी ना थंगोई दे लिया तो मज़े से नशे तो खाएं भी शिव आएगा समझ ऐसे शा sister you can look me only okay I'm already to here I say my sister she is living Switzerland they patient with the nyada I like that chicken to one of the best is on the belly will be minute hotel the hotel in sa no come say what you do and I was some idea and I was just having one day they pay and the chasha in casa kebab masih aku tu kebab dia aku tu and nasi aku tu produk cendera tu dan masih ni nampus dia pernah kalau tu je tahu je ya pun ayah bisa pesibul senda kerja mesti tahu dia pesibul dah aku busuk pesua bonjo aku busuk tu dan masih saya dia busuk jitan aku saya buat dan masih aku dengan saya cuma malah sahaja dia aku cuma tanggal dah jitan agar saya malah dia dah terus nasi di sini tu kasih orang nampus semua tu sih Agar dia kian sudah siapa proses, ada dia beli beli dia ada, dia ada follow sendiri sahaja, kasih sangat deh, dan masih aku start. Okay, today everybody, see you.